Tingira chung ye. Pange bujiri no eto ko ni. Miere wa da ni kada ho tiame ametunga miere me yini me. Ko ni ngo. Yin miere wa da ni. En tingira. Tingira kada ho tiame tunga yini me ena me yin miere me. All right, for my take me do change into the celebrity chat. Nyabero Michael, there you very host of today. Nina tini atikede Omega. Innocent. Me. QFM 94.3 Omega. Paharwa. Oh, Paharwa. Hallelujah. Assalamu alaikum ya. For my take, you don't buy yellow shower into the celebrity church. How could the celebrity church? Matter communicate the word of God. Pen polo yo community sellers wa utishwa me radio korukoringo berja pelego. Ana mit penyo watike do banti ningo. Wano beru bedor. Nyo antura ti langet kanisha. So yes beru never na. Oh yes. No, papa yigo. Lego ni ma gikka me beru never yehini lego beru. Lego ni no pio gora. Ni chao ke na ba pe beru yela penya. Ja lego ba pola. So kai penyo ba ni penyo ni no kai mitu gina de penyo da poya da he. Okay. Pien kai ni penyo cha na ngarti penyo de ja gam mer na chio kiwo. No ngi ti let. So lego ni ma gikki lego beru. Lego na ma giki gobara cha like chen Christmas. So yin ni me no ni jomi ya toli ya mi yo gari. Yaumi. Nya me no ni jomi ya toli gere. Me ya toli. Ke lego wa ko lega rurwa ko. En lega rurwa ya da bero pa ha. Yen ngona Bible ko ni ka yin dikere pa ha. Ka do yin lego. Yin pele ki lwa. Okay. Pa matri polo ni ena de medin ke ko kire le okay no pa wa meti polo kar nyero mier jo war kare war nye indo penwa mi tana mi okay tingira mena me chuye tingira chuye pange bujiri no eto ko ni miere wa da ni kada ho tiame ametunga miere me yini me ko ni ngo yin miere wa da honi en tingira tingira kada hati amitunga yin mi ena mit yin miere me manu ko jiri ka kwera ti bu kanu cha ya ro nyaka kar nyo bu cha ye la ja bu cha ye dit ana cha ka no paro po yo nye dong bu okay now atamita mi dak ya hario yin kai kop kopo ba bota nen wa ngata mete watching wa chai war mi ko bi ko ba da ke ha meta bi chane ami da ke ha reta pot petu su jiri ami ko chakre le ko ngeo le ko pobere da le ra pobero o penyo jama pola yiro ko kanio ba ana poyo inde gwa ha me de kere gwa ka tima ke ha le ko da ko wo de jiri do okay ko de like do e ka do to wor ko jiri jiri we ko do wori jira ye pen jiri binu no gina perta tie okay jiri ala mi do ko ba habo jameta winyo jati anen ka bible ko ni yini mi ngati bori bo dana we ba mi gum so ka do yiti kede ka yini mi aba yino der ne ka yini kwanye mi an ba ka chi ni ni kwanye mi an mene cha ni ka yini kwanye mi an nyomane ni kwanye mi an da ke kiti ere yino ba me de gum so jiri ko ni yin mi awoti gumte mi yelo gamo okay so yin mi an amani ni gamo ni dongi cheno ya dongi ngo ando pa parti ni anwati jamini ando jamini ti boran pa par ka ti pe ko ni onyoti kuchi tini yin mi ayindo kor gumi pe gumte mi yelo gamo ana gamo ko do yin kor gumi so jiri ni kwani ka kweni bible jiro ti yibu kar ken ni buku cho ero ni Buku cha nyero ga party apoyo. All right, what you watching the celebrity church? That is how we do it in the celebrity church. Community ni atikede innocent ni du hiberonga. Ni adu chu mena mangol kere pena kati banyini moro luani Okello. Kati mara luani innocent. Innocent program ngwa me ni dori QFM. Anati program metu hunyo sports. Nya sports. Ame berati chakere chawa bichel medi wor show mo luani lek tuhu. Okay. Mi chahar chahangwen na cha bichel. Eka kere ka odilo tianda kwano dilo. Kemi wa nge kitamoro nu kere QFM nye program me ni bedi ye karatini ni. Yeah, kami to bine QFM. Kame iti bina kere bada. Unyo iti wotetieni.
e rombi na plot pier bitu abiro ametikan ame oluono yam road lo yo ame be yunge viecho e kai nu QFM teaching tutu chem ka ya tutu mainstream melera ka ya tutu yo kibuacha nu enu teaching tutu cham okay e ka mi kuber ke QFM nye program okay na me anati ye mi go chim na manot abira bichiel abongwen angwen adek abongwen angwen adek a winiti ko mata hediere mo ni pikope la kalida me cholo golo kere golo jita cholo ningo ya la kaled ka yinti win radio ngan pa me radio me los kom do mani chani jote nena ye ka ti nena nyeti win radio pian mena machieli nweti neno radio jo nenda radio nyore ti win radio ka ti win cha ke nwe wilo battery ni kere chene ni gala pa chawa ni amire ti kere ginara so ana making sure ni ka yini ti win radio unyweti neno wa yini wore la ka ti cha yu dili yini wore chimi bet ke tin tutumia rio pen tutumia rio na ti yukere me chwal lin chene aromi la ka chel la ka rio la ka dek la ka big na ha million well ka na yini ti mi ko tutario ne ni ti yukere chwal jo chene tutario ti yukere me chwal chene pen ngem tien ka wore pe yini sending fee so tutario cha ben me sending fee okay now ko be magike in the celebrity church meni antina pot polego yeah ko be magike me pot palego ni ka be celeb nyoni chao ke ni be ngata jongeo mere ya ko yo ban pieno ban na tieno ban ye tero jodu kana jo yaye yini bedo nga yini bedo ban ye tero jo ban ye tero jo na jo yaye ke no jo warrior do ya mi do so ka yini bedo celeb making sure ni dem are following your ban pieno ban gumer tie ka chama do ku ko ping ro ya dikre nu da yini bedo ginar ko nyer pe okay so mere bedo chi ke ban pola ka okay yeah like work like no ngai pang ko do like ba me ti polo me ni chwe polo kere lo wana bedo dana giwa moro pe wana puoi pinga wana bedo pola kare yini chunka te kere make ba yo mi wa me de bedo ja don pe ni pian mi lo jo kene mi ni jo kene ne na pora me ya borwa lego man ni be nyinga tini wodi Yesu Kristo rwa amen until next time we meet again take a YouTube channel en pe order ki kanu yo pe kai mo ya re mo mobile money all right for my take me in very kanu beru gere innocent Okello 94.3 QFM and quality program all running Jaloni Sports the spots for my take we love you all bye bye